eshisayo izindaba nazi lithi kwamelisha lizobe likhona ke lapha ke emcimbini ke kaKhuzani ke umfo kaMpungose ke lapha ke uthi ke akafuni ke kube khona ngisho eyodwa iactivation ezomphutha yeSpring Picnic All White ke yomaskandi. Sikhumbule bafowethu iphumile ke iline up ke ye top 10 yomaskandi ke lapha ke abazoba beyingxenye ke yalomcimbi ke abaqualifyile ke ngalama million ke bekade afuneka ke ama viewers ke lapha ke kuona ke lo mcimbi ke lapha ke umthandeni ke sevele wathi ke cho naleya songo yamphutha ngephutha usezohlezi ke ekhona egijima ke eParis ubhale kanje uthe wenza amalungiselelo ke emcimbi ke emkhulukazi ke festival yasemdletsheni ke ezoba ngoJanuary ke shuthi ke umcimbi wakhe ke uzoqhubeka ke lapha kwasethi ke na kwiSpring Picnic ke lapha ke kulonyaka uthi uzobe khona ke ufuna ukuhamba la wonke ama activation ke akhona hamba adlala eParis ke neGushi ke lapha wathi ke bangaphuthelwa ke abantu ke nakanjani ke lapha kwaseveza ukuthi ke waphuthelwa ke nakulo wasongo yeke lapha ke umcimbi ke kaKhuzani ke wawukhona ke lapha okwi activation ke nayo ke eyayingeyayo ke All White ke lapha umthandeni uveze ngosobala ke ukuthi ke cha uzobe nje ekhona kuyo yonke ke lemcimbi. Lezi indaba ke ngikholwa ukuthi ke zihlaba abantu abaningi umqhole ukuthi umthandeni ke asheshe sithathe ke sinqume ke ngalo mcimbi ke ukuthi ke uzoba ingxenye ina noma cha njengoba ke sevele ke waphumela ke obala. Lezi indaba ke bafowethu zemnandi kakhulu ke lapha akasazi ukuthi uyozala nkomoni ke ngoba siyabona ukuthi iboshelwe kakhulu ke lapha ke kumaciwo ke aqualifyile ke lapha ke ngawo ke ama million viewers on YouTube ke lapha ke asazi ke bafowethu ke ukuthi hobani ke enye ke iline up ke ezophinde iqhubeke noma ke ivela ngoba ke siyakhumbula ke ukuthi ke abaphelele ke mebe kanje khona enye line up ke ekhona ke esazovotelwa ke ngokujwayelekile ke lapha ke ku Facebook ke uKhuzani ke uwayiveza ke leyo mbiko bafowethu. Lezi indaba ngicabanga ukuthi ama Red Nation ke fanele ayishayile ihlombe ukuthi iqhawe ke likwazile ke ukuthi ke liaccept ke lo mcimbi ukuthi ke lizobe likhona kuona bafowethu ileso.